Teruntuk udah mempelai, semoga berbahagia selalu. Rangkep kene campuran jagung mude kacang tani ini tombol jadi ringan masakan nasi tanggung gula juga gampang papi ungu timpalan ikan tembak bakar aja sayur asam sego meninjo bikin tentrem panjang dodol makanya sayur dikongkong bertumbang lewat punggung jadi longkong sayur asam abang panjang gembong. Aduh apinya Asyang tuan rumah makan sepiring papi nyangsang sampai tuan rumah jadi sebaku waktu makan jangan lupa bukannya mbak majer sayur asam dilupakan api nyangsang seperti orang gedean. Rangkep kene campuran jagung mude kacang tani dan deringan masakan nasi tanggung gula juga gampang dipalanye ikan tembak bakar aja sayur asam temenin jonjang jodoh jongkong makanya sayur dikongkong sayur asam bikin abang makan gembul GR papi GR makan sayur asam mantep bener nih makan sepiring jadi sebaku waktu makan jangan lupa juga nyambat majer sayur asam dilupakan seperti orang gedean. Amin masih amin. Rangkep kene campuran jagung mude kacang tani ini tongkol jadi ringan masakan nasi tanggung gula masih gagal dipalang ikan tembak bakar aja sayur asam meninjo bikin tentrem panjang jodoh papi duyung jongkong makanya sayur dikongkong papi ungu jadi longkong sayur asam bikin abang panjang gembul papi ungu papi makan sepiring papi ungu jadi sebaku waktu makan jangan lupa juga nyambat aja sayur asam dilupakan papi seperti orang gedean. Kami ongyo sih payang rangkep kene campuran jagung mude kacang tani dan deringan masakan nasi tanggung gula masih juga gampang timpalannya Pak RW ikan tembak bakar aja sayur asam meninjo papinja bikin tentrem panjang dodol jongkong makanya sayur dikongkong jelek jadi longkong sayur
Edi, makan sepiring Ko Edi jadi sebakul. Gembul bener makan sebakul. Waktu makan lupa, lupa bawa